tugana ku musozo nabonye Mikel Arteta avuga ngo tugiye gukoresha nicyo nakwita nk'ububabare cyangwa nk'irishavu dutegure gusoza neza umwaka w'imikino muri aya mezi abiri agiye gukurikiraho. N'ingaruka ki ubona byagira kuri Arsenal gutakaza kuri uyu mukino w'ikipe ya Man City gatwarwa igikombe? Ntekereza ko intego za Arsenal uyu mwaka bakwara gutwara Premier League. Nibyo iyo Carabao Cup ije ntabwo ntekereza ko kuyikina nabi cyangwa se kuba batsinzwe nuko barushijwe atari uko bayishakaga. Ari ikipe ititeguye neza kubura iki gikombe byayigiraho ingaruka zo kunatakaza indi mikino. Ari nabyo navugaga kuri Jamie Carragher yavugaga ati ahubwo amahirwe bagize nuko bagiye muri international break y'ibyumweru bibiri bishobora gutuma ibi byose babyirengagiza. N'ubusanzwe iki gikombe ntabwo ari igikombe Arsenal kinayihira kuko imaze kugitwara gatatu gusa hari finale enye ziheruka yarazitakaje igiheruka 9-6 byari kuba ikintu gikomeye iyo bagitwara, byari kuboostinga morale muri groupe yabo, mu buzima babayemo, mu buryo bategura n'izi match zigiye gukurikira. Ariko ntekereza ko ikigomba gukurikiraho gikomeye nuko umutoza agomba kubabwira ko intego zabo zitaratakara arizo igikombe cya shampiyona. Kuko baracyari imbere n'amanota 9. Nabonye banafashe ibyemezo bikomeye nyuma y'umunsi umwe gusa kubona abakinnyi hafi, navuga ko squad yabo ikomeye bose batagiye muri ma international break. Gabriel Magalhaes agumye i Londres, William Saliba, Leandro Trossard, Iran Timbe. Mukanya uwitwa Martin Odegaard yari yasabye ko ya joininga equipe y'igihugu. Ikipe Arsenal yafashe icyemezo irambubwira ati wowe umaze ukwezi utakina urifata ngo ugiye kujya mu ikipe y'igihugu. Bamubwiye ko agomba kuguma i Londres, na equipe ya Norvège bitangaje ko atazitabira, azaguma i Londres agakora rehabilitation yiwe akaguma. Declan Rice na kapiteni vice kapiteni Bukayo Saka ntibazakina umukino wa mbere wa gishuti w'Ubwongereza, bazakina ahubwo umukino wa kabiri. So ubwo urumva bisa nk'aho ari ibyemezo bya equipe iri gushaka igikombe cya shampiyona. Ingaruka twazibona ku mukino wa FC Bournemouth nubwo atari bo bazabanza umukino wa Southampton ukugaruka muri FA Cup. Ariko ntekereza ko nka equipe ifite intego zo gutwara igikombe cya shampiyona ntabwo yakagizweho ingaruka na finale ya Carabao Cup. Nubwo Carabao Cup bari bayikeneye kandi yari kuba motiva kurushaho, ariko still intego zabo ntiziratakara. Ikindi nibyo yavuze ngo dufite ibi tujye kubikoresha nk'uburibwe bwo gusoza uku kwezi n'igice dufite mu mikino basigaje. Mbona ari isomo babonye yuko ushobora gukina, ushobora gutwara umukino umwe ugahita uburizamo ibintu byose. Iyi ni finale, wenda shampiyona yo ntibazakina finale, basigaje imikino 7, barasabwa gutsindamo imikino 4, kandi muri iyo mikino 7 bafite iyi ne bayifite mu rugo. So ni chance rero mbona bagifite, kuko bafite Bournemouth ku itariki 11. Nukuvuga ngo reba ubu turi kuri 23, Arsenal izongera gusubira mu kibuga byibuze ku itariki 4 ikina n'ikipe ya Southampton mu mikino ya FA Cup. Tuzanakomeza kubiganiraho iby'iyi finale ku munsi w'ejo. Ntabwo birangiye, sibyo Deo? Yego, ntabwo birangiye gusa ikiba kibabaje hano equipe gukubana gutya muri Carabao Cup kuvitangiye ikongeramo niyo mikino yagerayo ntigitwara. Byaba bihari byose ikipe yageze kuri finale idatwaye igikombe birababaza. Nta busobanuro bari gusa tukeze na City na Pepe Guardiola cyo igikombe gitwaye inshuro 5. Niwe mutozo umaze kugitwara kenshi mu mateka y'Ubwongereza. Kibaye igikombe cya 19 atwaye mu myaka 10 mu Bwongereza.
abyo banareba riteta akavuga ati byirasha wowe uracyari no muri Champions League wenda ngewe se Ariko ni- igikombe cya 19 ati ntwaye. ngewe se Aya sha ni ubwo muzima munsi cyane. nsigaye ndeba n'ikindi nacyo kumereye nabi tireka ntwari iki Ye. amarabe Isaranganya. make Erega ni Isaranganya. na FA Cup bahuriramo nabo byashoboka ko ya Liverpool rega nayo irimo hariya Eh. kandi zizahura nta wamenya Iki rero Pep areba burya- akavuga ati iki mbanza gikenyerere ibindi bizabiza ikiba kibabaje niyo mikino iba yariyongereyemo bikarangira bayimfabusa reka tunyaruke amasaha twirukankana amasaha y'ijoro nababwiye ko aba yihuta cyane ubu tugiye mu Butaliyani pepa ariko namwemeye jewe. AS Roma kuri Stade Olimpico yatsindiye Lecce 1-0 cyatsinzwe na Robino Vazi ku minota 57 mu gihe umukino wasoje iyo ku munsi wa 30 wahuje Fiorentina na Inter de Milan banganya 1-1. Pio Esposito yafunguye amazamu ku munota wa mbere, iki gitego kiza kwishyurwa na Cher Ndour ku minota 77. Imibare kivuga kuri uyu munsi wa 30 ni uko iki gitego cya Scott McTominay cyabaye igitego cya 19 mu mikino 59 amaze guhikinira muri Serie A. Ibi bitego nibyo yatsindiye Manchester United mu mikino 178 yayikiniye. Ku rundi ruhande kugeza ubu abakinnyi babiri gusa b'Abataliyani nibo bamaze gutsinda ibitego bibiri n'imipira 5 yavuyemo ibitego, ni Federico Di Marco aho amaze gutsinda ibitego 6 n'imipira 14 yavuyemo ibindi, na Nicolo Zaniolo umaze gutsinda ibitego 5 akanatanga n'imipira 5 yavuyemo ibindi bitego. Ikipe ya Cremonese yabaye ikipe ya gatatu umutoza Marco Giampaolo atoje igahita itsinda umukino wayo wa mbere nyuma ya Sampdoria yabikoze ikina na Empoli.
hariyo iki mu gihugu cy'ubutaliyani Deus tukomeze duhanga amaso Serie A hariyo Scott McTominay Eh? Scott McTominay ariyo rwose arimo aravugisha abantu. Scott McTominay ni umwami. Nakunze cyane amagambo y'umuhungu wa Diego Armando Maradona. Emi aze kuza kugashyiraho amagambo y'umuhungu wa Diego Armando Maradona yavuze nyuma y'uko Scott McTominay yongeye kubesha andi manota ku nshuti ya Benjamin Scott McTominay amwemera gute? ariko muri hariya poromosiyo ko yikundaga Muri- kwanza Yavuga ati Kuraho- niba papa ari Imana ati Scott McTominay yaba ari Yesu. yaba ari Yesu. Bamwita Diego Maradona Junior kuko Scott McTominay yatsinze igitego ku munota wa kabiri kuri match bakinaga ku wa gatanu na Cagliari. Yari match nziza twavuga ko yahise nabagarura muri Cruz nubwo urugendo rukiri runini ariko kuba hasigayemo byibura amanota 7 hagati yayo na Inter ya mbere hakaba hasigayemo inota rimwe gusa hagati yayo na Napoli na Mirase kandi banganya umukino. Bavuga ko muri kwaguhuzagurika kwenshi bagiye bagira ku ikipe yatsinzwe imikino 6 kugeza kuri ubu. Ikipe ya Napoli niyo kipe imaze gutsindwa imikino myinshi mu makipe byibura 5 ya mbere hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani niyo imaze gutsindwa imikino myinshi cyane. Ariko byibura ikaba hari hasigayemo ikinyo cy'amanota 7 bavuga ko bishoboka. Ikindi rero ni iyo Mirase twavugaga. Mirase nayo byarayigoye ariko iza kubona intsinzi y'ibitego 3-2 iguma hafi y'ikipe ya Inter domira ku kinyo cy'amanota 6 gusa. Ariko inkuru nini irimo ni umugabo witwa Cesc Fabregas na Como imaze kugera mu makipe 4 ubu ifite tike ya Champions League. Ubu uko bimeze iyo yikurikiye Juventus Detre iyirusha amanota 3 kandi Juventus muri weekend yaranganyije na Sassuolo. Como rero urebye ukuntu Cesc Fabregas kuva yajyayo ajya gusorezayo kariyeri nk'umukinnyi akajya muri coaching staff yabo nk'umwungiriza bari mu cyiciro cya kabiri akazamukana nayo wayitozaga akaza kugenda akaza kuyisigarana. Fabregas uyu munsi none afite umukinnyi ugeze mu bitego 11 wamaze gukuraho record yari maze imyaka myinshi idaheruka muri 51-52. Ni ekipe ya Como irimo iritabwaho cyane irimo irarebwa atigeze se iramutije muri Champions League ibashije kuguma ikaba yakina Champions League umwaka utaha byazagenda gute kona cyane ko ifite abakinnyi beza. Uziko Como kugeza ubu ngubu imaze kwinjiza ibitego 53 n'ikipe imaze kwinjiza ibitego byinshi ni ya kabiri nyuma ya Inter Domino imaze kwinjiza 66. Como imaze kwinjiza ibitego 53 ni ya kabiri ari mu kazi. ni ekipe ya kabiri imaze kwinjiza ibitego byinshi. Urumva hari uburyo rero ubona ko imeze neza kandi ntabwo ari ekipe yinjizwa cyane ko mu ekipe yose niyo imaze kwinjizwa bike. Como imaze kwinjizwa ibitego 22 byonyine ni ekipe imaze kwinjizwa bikeya. Urumva ko unarebye nka resulta z'imikino 5-6 teruka ni imikino yose batsinze nta numwe banganyije. Hari uburyo ubona ko irimo iraza neza bishoboka ko yazakina Champions League umwaka utaha. yiza cyane mu gihugu cya kabiri cyiciro cya mbere kugumamo ku nshuro yabo ya mbere ku nshuro ya kabiri gahita ikina Champions League yaba achievement idasanzwe. na za Parma zifite abatoza batoya niyo ifite umutoza mutoya ku mu mashampiyona 5 akomeye ku mugabane w'Uburayi. Carlos Cuesca wari umwungiriza wa mbere wa Mikel Arteta wa kabiri yasanze Parma igiye kumanuka ubu ni ya 11. Urumva ko yaba ba Cesc Fabregas uri ku mwanya wa 4 ushireho izo za Parma. Aba batoza bato muri aya makipe adafite igitutu barabikora. Abantu benshi baribaza se Cesc Fabregas umwaka utaha ko yakubiswe ya mbere kore araguma muri Serie B. Ashiri kore match ya mbere nabonye ko bamuhaye karibu hajya baramukubise cyaratsinze ahubwo papa. So ubona nka Cesc Fabregas ubirebye ubona ibyo atoza muri Como uvuga uti wamuha nk'ikipe ikomeye.